man masaul guk masabiul rong singkal okya karang magi akum das luasing mas eluk smodi akum das tramat klok to ko ngirman ka ma Jackson el dumot mera buluat mungila ngut la kapal metri kita mla ko ngertir mo ken atel mulering siringira interview ro mamang dimot mo krengil mo muul I see. ay rogul ko ramle ongit ma permit mangarang ablal gat mo rogo mak tele kam nga sula Jackson le help ringil ko through sige the process ese ringil process mang hindi so mom o mesa madali foto ng sa ringil parang kita lab all moras kura kirabel moras School of Medicine elan sa ilong ma AI rak ngewara ka mauri lalo ti timon mo malara akmong rak mang kung sila irak darutul morsel regular program rin mo ko olgi on sa Jackson I see. Sa la Yoel ka ma Moses. Eliak nung udura tara rubakal adra tourism. Masih namustat masek da gal hotel ma turista do messing namustat may. The missing gira swal mo hitra ngara 68,000 or maybe pudangal tangat maybe even 70,000 tourists that are rage ngirmam. Le partly because tel flight rasyabal. Oiling. Ela obis nga sino nga nga mala makbalo direct kilomesra. Tigale diverse el loltagartire direct el modra pertire telefiseries. Ako mesitire man of toda syabal me. Oy. Matamal malungil ice. Di nga kaulak masader tiya mas gid other Palau, especially kita Arker Orior. We still need to put more effort till clean up luwas. Di kariya sa domakalagi kita kora sila bulu do mesa butel maldi ke park ma agar bila ko mi madiri ko amrida bilis. Gida del put more effort mas tial tourism kang kodang. Dia kal dil tal government murtingi. It's everybody's business. Wala na PBA ang aringisel program ng Wave at visitors enthusiastically. O may sa turiste mongil ng urtir. Mauri rablim clean ringi. Ay gabla ko mi na mo gina del skuma. Ko ay sumi tabla ko mi nga rablik. Adi lang kal spend about 1,000 plus hara. A carpenter mel cementi adi lang kal mara. Gagi del bla ko mi na kal plastic, mandi kal bolsa liter. Make sure man clean na mauri rap lima maling Klabilis. buto ka bilis balik buto ka stray dogs kami agal bilis sa tama maeleng la 3 4 5 ang alagel o pre diliga mang mal nguk tara population explosion takwa di luklat mo se me government ma atra blue dak sit korasya bala shojira ablid ma mauri rigit irakang ko dangan mermang dan ngarang sel kang kodang amal di imol kora isole sang al makit eng attitude ngi ma perception ngi belawa a change nga kamdara gagidele Bangkok el may nga ma family kam lumili na Bangkok so lang kal Bangkok kam delik medra pataya mak masa kami uk medbora apkula bulum do mes al or ngi ma gagidele hotel tira agim le kera Hilton Hotel Kaya maral di nga rabal nga lapatayal, maral 5-star kami rubak. Kasi mo tinggal check-in na, ta smile, wala arik tutor titinga nga Buddhist, matamadim bakal balu. Kemudian makarang at maskida, ay maledal makalkol tele fruit juice, tara bellboy amin mo ikidil ma, lagi sa gidil marumar kita tabong ng ngila alsel. Mang impression na nga ka, dia ka digital facility mawari ra om kerngi direkal ath agi dile customer service sa malgirel lungil tel ngari kita ngari tourism school of partara PCC school of tourism ngari kita ngari tel Palau arangal kita girel monokel school batuk ma bebera klubelir lendan garang kita namori public para adel mera beluat lorail tiragan namo ambassador beluat se lorail egel togo lang real to da gotem sisi form of marketing it's not what they read in the paper or in the website
It's what the people tell them ko to klo impression ra. Al mura bibira adlo rengs. Tiako adi ulaklat masih alia tourism adi maralbay. El arraka the project 68,000, padangal tangat mo 70, tinga kamal assure kami masih next year, kita lakad hitra 80, kita nga 90. Ya follow hearing irmang kita namo o pasasel asra pre-pandemic era. Mangnal mutul magi sa shobar kita el alang ngaringa PCS still ngarababeng akumdas ng malungila projection in camera government ma igal state government budget tirleng close out del bodo from here the next 3 years of Malboro aim kada jakal swad el masama dadra abway rablu adas kum temer adal mesa bluade idirget luga amaur irgid ma blako midit adi trid adi rid ma abilisa umang ararad ngaria by the way buga huri pimer officer ha eli ganga ulbang ra behind the tele bitara HDA's church magagidle tele ngirar sol building ulugong ulbang na bilisus say mongol otigale iga makmusgaw kana mo hospital maknamong direct na mo file a police report leng tiang aklor to koy maksang gigita example masing there's toka ruwal kami rubak ali kita republic tidar arges tigil lo bang rabilis Oh, bang Arabi. O ako mesmo tikale customer sa ikal ikal Airbnb wang sex may kat di marara club sema kolekting amo To bang Arabi. why say egal bilis sa why say territorial Yo ko tun bakit lais. o di pasa territory tirang tigil dilmo kal mel mang idem rael anyway sige da pa di short el klat kel gul tubdi mora adra bluma leaders regidra especially Goro state te kamal masaula Kabo gini bang. nga ka malungil o song nga ka unmak no tigim mo den mek mla selon dim nargira amayong ra president o tirak ra babil kiliwir eli elwasen siota era ada senate ma house marubul belau mar masir belau el mora leadership meeting mora on dibol ra mo taklil belau el gire la tokora makitil kar aking haul kar ma trigale refugees deportees mel ngamri gelme makmlo ako din daso singla makpukti observer ngiling ade leadership meeting alu bakpong Yagural mo nga ada senda pabiel meranga pabier Senate ma pabier gubela lo sendiakal pol la attend diakal pol walingi lu asub der eli mo sengora klol to o ese sub del wal gora sub akpo kumesit kal botol tal sugul mas ma kakros lobis mar adang ngara alsel maktong oklom daswe yung sa presidente masada tel igera tikal refugees in May makadong oklo si tiang public hearing town hall meeting alubeng leadership meeting yung akadal ba naka 76 years old dimle tuwi madrangil largi ka uror olyak ulaw maktilgim madrangili atletar belaw sel sugum tose mga taklelawlo sel leadership yang mal blotak la Ego kumatingay lo sa belmo trabaho klol ada ego mesado belaw sel ako ta mataklablo amot ma ngani ada du kalula ortil girel msauda agil maklo to tel tu I'm glad that they give adi le rule to go ako na say gagida ako to maklo to tel to go so other el time rablo belaw ya presidenta namle ulol emlo ko misera ako kulda so se labor ada du a leadership dia ang bukti tir lengari ke tokol suel mudum dia al sed igalen bring tokol mo obsawad mo dik por lang tia free for all len presidenta mo dadu man minister sa mo dadu mara olvida mo dadu mara la question and answer which is mungil tokoy I mean to me nakaso ka freedom of information ngirel ngari o gigit di ko kumda so se aku mataklas el borosada o kan bring it to guk tin masada gi gida
Sebol mereka kung ito kutong isin. Mengkora mal kora isak musel babir eli babir president. Ako di umdas wigil tukol wasin. El asel tial tukora kal kengal kar. Tia goten meringin bonday. Ma question awase. Tia ngaram sa gigil. Ngaringi Allah namru ngari arbulis ngari abli akalbus. Ngaringi amar sa matalamal maul marada amlam ses abli akalbus masunda ngamaptrir marada akay makmada maigal monday ngaringi trawai kan kengal kar. Misal ko po ay gal tukora makitel kar. Misal ko mesringin girel berhatak wase ngarigera problem. Ya kot girel na mo berhatak wase selbli la kalbus. Amla mo gegere na mo dakal girel dak sidat madrangil galbus ngara wa sel gal merul gira wala. Mungkin makara gilungin bukat makli oy. Idirek disit tegal el pulis el mengkara kalbus amal mengesai terus madrangil kemengkara mengkara tatal trisip tratalsis ngigel madire kan ngosong sertikal el arbulis tirgal semmongra sirabere yomde ma tirgal ortrakar ma uspe ama egalta aku meseringi misal basigin gedo ko mese elakata makara solve a problem. Agunda sungari enough experience em naptoka public hearing mauldas it's time to make decision. Agunda sa bodo na rubul belam na bulam ondib na to adma ada nam saw tiam agunda it's time to sit down and decide tirgal adro la bangara lo sekat makara. Mung segida mal kora ko mesringin agunda sung na trigel ngariang alil murulala marul tau talla iginin mo murala ang smisi digu ay so singaringia ngabil ngara amdala house la ilgirela tutela lara aygal na kengal ka mal simple ngusel bil mem mongas a penalty elakalut embril modega te spiritra 70 days erasing elakabel suma ada mude laba let's say 10 grams raiga a life sentence you know Miguel na mugire del oy sum tu mude marad el bora rehab ako se kaita na mugire del lo amdasu adia kal teka scientist el moto toda ulas vai seu tau tala akumtas inamugirel meak lablia kalbus mubanggela fire muilak lablia bulis kakaro sa function natir namugirel domes lablul ad namo aise musibil ukla ogimel adam mura ablia kalbus o ablia kalbus ma fire mar bulis ukla bulis ngara tart madrengel muilak lang kakaro sa kal ngara oy gidil guk nameser belam nakir bela mlangar akablemento meses melmute la su report ako hampal baktak raw lusu metial guk tokora te refugee se adal bar ay do man masarong kurigilo se tiang ramong waise again mal simple to amrigel olingi tergi de salid tigal adal guk na bisik trala amrigel mlakal ambosois maguktingi tril mem dekat makli matsuguma kung masa problema di mlem kita sodel mlem kita sodel mauna bisike temal pota lenga nasum selvo da bora bram sodel la bayo se lemme tokol la mel do e ku ai so la biula se 7.5 million am lami itigal tru la gal mot mokortin me presidente Eliam le sayana lo ma pisisil aya alma pisisil metigelar temporary emroguel et mo brosutin bauro morgen meng nadu besegir agunda sa solution tiam le bonia un referendum le tiadim na klawad so isbenya agunda sekal monta le makita sodel mengkora betul tol lo sema ngakora makita ngurtigal aku atara mondar elal
Yan nga. Oo, Nga kumda sa siya, at ramli ako tumalong sa randin, bulan dem sisi. Mom reader tirin bolto ka tingingit. Divide and conquer. You know, that's the term they use. Leng, umaltinakla system, hindi ako sila presidente lingir uli o atiyal to ko. Ginil tarngol yung aiga, tingnan natin siyang kertir rogoy. Hindi ka imol ko man lokrok na sin kirakan mo, hindi imol lemililiwit. Aseneta arung branch del government, presidente mo arung branch del government. Arung ko wala sa medal waset advisor na presidente at the same time hindi kalmo ko sa madal madael. Aklisir ablur wala. Right, alme. Sil underlying principle. Maseneta ba sendiak? Diak lang doon diak. Ay gal mo sa na diak ang ginil parte nga anybody. Hindi waro bukul belaw. Sila biya bukul belaw kasi. Hindi ako invite ka mamali akong SLE da si belaw. Batal si belaw. Man mo ka ka ma oroto marubak ang screw our society. You know, lagi na ordering is. At belaw mal gergik na to mo ko. Ang sungkot rubak ang meeting ko ta kami tool hindi ka rubak. Lagi na mangedar tel aldado. Ela belaw ko na divide ringin mo ay sem kara. May alam tayo sa mahal mo kulay. Mangyam Inuwa ka na. mo, si mo marber ka. Dia ere marber ka. Mla matiu de belaw. Matmele tmete Amerika nam nak mo mem na pe kita swata udaw na mo dia ka choice circuit. E ko tigil to ka dia ka choice circuit. You know, ko mringil to ko ka dia choice ka. Mali imorola to ba sentio ko mo kay. Ethical senators ag senador dia kan general presidente respect sel dia kartir. Girls slow down ni ma ambassador American mahal ngaria amar sa tiay. Halik let me take care of it. Le suma presidente di persuro this well. Maalang aktra ngidil adan mora meeting masala dringi oitia senate marugul belaw. Something is going to happen wrong. Leng kung adan belaw sa tal bakal nguil. Edirul bakal kita adan Amerika ukod. Hindi ba either tida kangker tida to power. Sel tur mo lo speringi. Kaya spera klisi el defender git. Defend power for peace or something. Mga kadiak refugee si mula mo diya kabulgur git. Lela may malang diya kanan matumal. Tiar klover ko si tiar belaw mula matiyo dun mo ay sem kara. Remember compact matiyo da belaw. Waisi. Remember bababoto si preto kita FSM matiyo da belaw. Belaw sil tal matiyo dun bringin niya pull back together. Lagi ka sa ila de ka ngay. Matirgel best friend de Jackson, a worst enemy. Once in bom gaw to garang mo diakal sa. E kita mlangon mo klaw to ra family. Kita elal ta makmal kita pa bingi gula. Ngual ko na mlan ekli a president Michael Uldeswell rasenet marugul bela. That's a dangerous part. Alam may maudaw dalme mo maudaw. Sel babira presidenta o si tial babira hensi ngonger reselon trira olbil mar arugul belaw mura ondi el mom sauda igalto ko. Ako mesing wal mo ko sa ikit lo se ling mga na report lo se ko la meeting eting ya kalso balu mamran yo krablu adam sa di kalso emen mo yakyo di ko sa selvita ka di mo yakyo. Oh, makumda sa sige. You know? Mako mesing malungula ka for the first time ako yung eli. Ngakol mo ra officer ko bilas. Kami ko amlam sa tial babira 2 hour eli. To sendir ka. El mon am usual beto kol melos. Mam tial direk ngilu. A meeting elalsis. You know, maseneta kong ngilu ako sa eli mak. Tiya kalel ko ang ariya actual so botats tial. O apare del tial to ko ya. Agirel last week meeting aru ba schedule ahead of weeks. Moreng sa adra Venezuela bakar etika soldado brigel lo bridra Venezuela plara pa de. So Sendo ko dura ka ben tamigel gede mo rule. Gitumulala. Tumi ako marad wasi. Amerika na di wasi di temal rulia. Ndas in mo magira di gutse tumuy wala giril tiraklala. Makaw men tigida giril wasi hal ramu en aseneta din ngariang otro deswe. Tial culture traditions wala gim respect rin ngariang otro deswe. E sabihin mo mo dili ka ay gabeot. Ay nga man garuba ka dura tutaw.
Mouswell, Ausa Ameli, Matadu, Erus Klumsei. Motaram May. Sado la siya daw ela tiam na mayak presidenta di ol sis maraw de swel. Tiga lubugol bela lalu siya mabinin al sis maraw de swir. Makundas yung alam ka karel bugol bela o meset tiam o setia semedio barung tungin society. Kamu ko tiam de swir. Nakundas yung rice. Kahalag kita nga Kausischakl. Oh. Kahalag ko tara radical opinion extreme left extreme left. explain akmolot kia tara ko te klol el history de lur amerikel el teduk base the Alaska Purchase at a point rang agi dele Secretary of State el Seward William Seward base un relem a negotiate rado adra Russia do orara Alaska Matira bolo dengan adra belum matiu da belum Amerikel. Per adra media amor ke dir criticize ra Seward musen Seward's folly. Musen tiya ka dara mistake ngaram ko artel ka dara icebox. Dia ka ngarangi. Matiu da Amerikel. Mas seneta o tutrang agi dele president McKinley musen telanga dia gi mobs dia imol sense ko mas kamiu. Matiu da belum Amerikel and a president must say, I'm not going to listen to a bunch of naysayers. I am going to buy Alaska for $7 million. It came to like 21 cents per hectare or an acre. And then 50 years later, ang gold strike. Billions of dollars at mura Miguel, at tiga oil, Prudhoe Bay. Mangguk tilal billions at mura Miguel. Eral still sa Alaska produce ako close seafood and marabura Miguel. Ako nga radical opinion ng agi. Yes, tora president, Senate marugul belaw. Di nga kakmula siya, kamusel opinion na President McKinley, 83, and do what you believe is right. That's why you are a president. At yagid, tora milik mo si leadership sentiment. If you believe in it so much, yes, beto ka obstacle, maumto ka, maumetaba, immediate mautrakaw, yes. Motuti what you believe is right. Ako mda sa Miguela, ang lamsa ka information na President Rigid, mga leadership Rigid mo si, yes, narong siya Senate, narong siya Rubugol Belaw, narong siya Abilong, narong siya Adra Kausischakl, hindi ilang, ako tutiyaw this week, as a leader. Bela question ako mo si, tiyang ako mda sa water under the bridge. Aral na pasok yung lado adit kami dito mes mase ngara nga by result ringi the manager ringi malaka dapat tamal it's gonna happen kasi daw it's gonna happen why say mas kum happen by me lado orar mudet mase let them make sure mang bolungil malaka dapat tamal ringi akuralot ko gumra romat mutura algo tuduk mase todra FSM ato da oras so bagi mang diakal member ra Congress of Micronesia ay matamala isel tila bara gagidele news rasival mase ngalan nga ra kami talad nga umri ra bro ratiti Tamla impeach rin. el all time kam imagine kita dangan wala FSM kapitol kita nga ra wala be almeu daw ako tokrol sura daw arugal to population number 2 wala be kita di kita mablul aba ma kosral am sugay gel dergelaw do oy mang yes maral lo ringi ara nga iluwis el bugra roman ngari adan lo solo mo isringi Aba. oy ma tel kampak tumide ki mil tu da blu ngari adan lo mula ma da ma ses di kita ngar al sel gora malu sometimes adapted over camera at level take a chance mga ako tingwa tara radical opinion mase president is a president. Moreng sa nga rogoy. At the end of the day, bora abli blokra simre mga Russell me malulu na rudwak Dios masi. I'm going to make my decision. God save the republic. And save my decision. It's going to be a hard one, but I'm going to make it. Nakari tingile kabite umura ramligam le kabite. Wa isa nakahuidetel. Ang kabite tiyang alamlo rabul abang kwam so lang it pura ataw. Matigak mo sir maligid ra makra.
Masih ngakakabitay, wala lo rogoy, el amal niya ka mga Diyos ano do, egoy bagitya. And that's what leadership is. A captain pula orang ayaw, ram leway say. Aram asama, wala wagi mataman lang. Waray lo malulu ang kakabalaw. Kamu tinggal baka bisa talo niya kakabalaw. Egoy bagi. Arra, omlulu amrar teryo niya, amila sa di marat. Sige to me, ay nga history. Arwa, Alexander the Great, Amlek, Alexander, kaya, you're only 24-year-old, how can you conquer the world? Alubeng mo conquer the world. But to ka, ali the simra ba abul adal history, adam lo mga samram tik mo say ay kaloryor. At the end of the day, mal din may maruba ka mo na do it. Kasi mo na do it. I don't know, sa president Tangakl, that's my radical opinion. I do always tell story na itara presidente. Imat betul lah marklas malang. Mulai gam tu wa ayat murang malaan mai gang yung itu tira erta orta tril mom tengah segi del mol kai kets la mondai. Mama aria example ra control biang ulau. Agiblot magete ngal harwo sal mengilteng appointed tirgam la saibal me rogul de ministers. Ikamam na create for ministry. Malmera labil molmo gimodor sector makwadaleng. Ay kal committee ongra dinga kamo reporting committee. Mal erdan mam retile ose. Tiga tanga sai vale. Ikidol na kaigar wa constitution ma ay garo hotel government mga matsara matat itira di mel momre dergit. Sige agi ko bisikler sige. Ma harbo kurang ngara session angara ngedel session sa adal me kulkura kale mawachan so maigang itu iya name mga mora amrun itu mamit magiwa suha sengara alu bet te me gadile harbo as igagi dakir kemiwe magiwa se makwase suha malda se de kongres mal al mega mut mawal summit el mutu summit saya lah kami atal mo hakim lah makuha na kami makukira kalip ang mudo ng mamas aspira ko man ang kolmel ako teres wasal kong giring rin delegation ng morakwam ilmol ko mo create ra tiagid APIL oo kung to ba rin ni sales oo magita mayosua foreign affairs ang kakaratsisi yung sendiak tiyak mag-swem mo. Itu mas agibo suat ya egal tiket yang kurang pun 2 weeks ng artiak magi mo magiado ko ma ulbira ko agime temlapas ay rogo gime tenamo ministers ay am ko harwo will tell ma doctor masam ara jangan ding temay kadile ako ya amal ko rapo trabaho suwe ko no ay se tinga sige da kundasyon dia nga ka Meral sebenarnya presiden yang di selkotin important tertentu asal kita melalui waktu melalui kita tidak kerja dengan decisions. Dia kalau spera power, kalau spera rule of law. Ya konstitusi kita amal belakang takwa segel makhluk tokol dulu atau mungkin senate bro. Dia mau menteri rubukun belau, dia mau menteri sil belau, dia mau menteri anybody. Kau menggalang senate, leng Aigel atritin tiaman muter tiama kumda sulwaseng. Ngaya kan sentra senete tel do. Mesira de senkiora igagi ruwa kampak tumangarang hindi. Our United Nations ada albang argid le rule of law was the most important part. El aigal ngargi tial merula la adiakal ngiringi betul merula tara la rena was elbonia referendum. Kenapa sa sige del proposal sa Senate? Bonga referendum nungo undo swirar bulu. Yang yam na ko ngeringi. Isigre na po too late lang tiga marmanga. Maktel mulgoy. Mang gumas na Amerika lang akimuto repeat divide and conquer. Dia kan mutul tala. Retial government la agire respect tala. Le wala respect tala tiga di mara longo titril me open na dia o turti. Dia ka di dia stopper tir. Di la selvoria issue ra wase tiap policy mar. Giring yura lusela olbira kulo ma eti endar arbulu nga komda sose lebornya wa referendum tel bornya referendum mai dia kal mga maro ko to kata issue muguk at least in sumasa sele
definitely nga niya issue ros itiyang policy matter ngiyulak ngira obiya kulang dia. It's an agreement. Mas di sel morreng sertir. Ay kita pa bilir. Hindi ka tartil lomdas was yung makarang olas tial mogil. Tia ay gam si Silva bien na todo mo na recorder pero si presidente dim leng iltang emrulay ka. Ito tirak na constitution dim leng iltang si lemay. Diya ko makarera. Manitilang 2.5 years or almost 3 years sama there. In his way out, direkal makita legal and ukl ngayon nga trill appointees pending ngam giril with some kind of a deal. So mal pok at mas president ako wag in mo sa tiral wag ara kal ko sa wag in mo rabli mal officer ni lubar mar tiral kita nga experience ko gimana mo tutaw. Adi tarol til aigid. Face to face. Di algalo tumalaro ko. I see. Kita elak to kung message nga di water under the bridge Di kita kana think a positive way elanga. Kita mereka Sam Rigel very powerful but also very sympathetic bulu. Very sympathetic. Leng trigang Rigel di mlakal national magi sa lolaba although the mak teal. They born out of a revolution. Born out of poverty. Mo imlariya a Great Depression in the 1930s maladim lo o mga lalakar-rakar. Maalabulam le klom le crash economy, but they build it back up through hard work and perseverance. Di Miguel actual bulu sisi dito sympathetic mga kamal postulat mo si tiang ala tuas kada mondar ngi ka kwadr ngi mara Miguel asumang mo si tanamo ngilik mo si it's okay, we understand the internal politics. This kuman na mongil belaw, when they come back to the table, they ask, give them what they want. Mark my word. Alutil mo rin emergency tial bulu, mo rin COVID ang rang. Emergency ko, Mesa Miguel will not forget about us. They're going to come back to the table. We never forget the day you took the refugees. Mark my word. It's going to happen. Ulat nila Johnson. When you find a friend, sige ngel ko tilbagaw, alam mo sa alim. Hindi kita mo protect ka. Kita lamtig na ko tulungin sa alid. Kas alid by treaty. Diyan sa ilmo diyan sa alid ako kumtas sa sitra issue. Nga kumtas niyo kasi kadamnam mo diyan sa edel digid del decide. Le government trigid ados pe ringin mega decisions. Diyan ados pe era kmungara. Diyan ados pe audaw ma ados pe araw. Ados pe era rule of law. Lagi tadi nomor kan security ka mangila the respect the tirgel other by the security. Then so kung makakukti labang the they don't respect each other. Kung na-mention nga last week, 1,600 tam na imira Amerika. Lagi naman nga siya siya umir tiyak. Hindi ka other belaw, hindi ka naman nga siya Amerika la umir belaw. Kita sa belaw umir bilat turisma, ano Amerika la on top of the world. Bisel mo laway siya, berder git. Yak matingal triar bigo belaw lo mesir git ko ra ngara chaos. Ilengan ya arbu yung ko ra kasi. Kuran mal to ko bet tirgam de kala permitting. Kom di order wasel bonia permitted tir. You know, it's divided and rather than society divided. Ako kiswar ti agidal ngarngira swelbe engir makaw mayowel Rebraido. Yes, mlornya abek pedingar adang hasil ngar amayong To me, seguida amral solution asku mangaria ilsa society. Dekada morse vent out again around the swim. The worst thing, sell omolagyan and pressure. Pressure mon mangobu. Ulo mo rin agad the revolution. Mo rin Marshall Miller sa pablay mawa delegates sa Iran. Let them lagay the pressure after. Hey, wait a minute. Revolution. Sila nga agad ligaw kada mo sem kada top daw the sway the event out. That's Gora diwa gele vibe sel wall crop pressure. Ego kubilis sa gamal toda bibera pressure. It's another way to relieve a social pressure. To me, it's good. Even tigil ko tuluwaw, mga ititril medo to daw to swir. Ngani to ko na siya. To ko madia ko di ngay. Adi issue nga kasi are decision makers. Alda do amrael.
the decision makers trigger the elected tir. Dia kan sa eder kita mo decide rin. Ang rest nito kita referendum. Leng kada doon mo merek tira girin mo decide. Litu kita mistri adori tir om do tir dar telak lu tarak. Pansum dia kalau decide kita mo decide dia tuming abulu opri. Nga kapay siya abulu opri. Leng mo dia kadong makarera. So presidente ang makarera Senate tangal bi bela mo makarera Senate. Di watel to kada drugs. Dia ka adra makarera ngi mo na mo bi na may mlabu. Di ka to tingnan siya kadong makarera mo amru la taon hon meeting na to kada drugs. Kung makarera amru la taon hon meeting na to kada drugs. Dito pinaka sort of like outside looking in Okay. There is another drug in Palau that is stronger than Gengaolkar. You know what it is? Arugo. Alcohol is the biggest drug problem in Palau. Every weekend, there will be accidental man. How many family are the anak breeder o malam romaul? How many family are the gasin harab sirabang kaliruba kadi etela? How many angar hospital di mlamos mer liver tiram lamur o belin. So yes, makitar ngudra Gengaolkar, but there is another drug. Ito ka makitar mo I say, I got to read the ills of society. Selbol mother and Belau, makakana mo nila, schooler na ma-hospital, malaan na mo nila, transportation na mo nila. Mawanam na mo nila asirigi. Namutukawain na mga internet, di nga rin makitilo manggil. Arugo am lamay, drugs am lamay, witel am sagra criminals al maramang. You know, so the point I'm saying is, let's not panic as a society. Let's just know how to manage it. Because the modernity brings also ills. Ara Amerikel, bulu ako to ka problem erti. Do me sa Amerikel, mlamba rara. Hindi malamol. They never stop finding a solution. So am de mararad, marbulis ulit kata. Minnesota, kadara corruption at puri at Somalia. Di Amerikel mo say it's part of society, open society. Awara sina hindi kartir, len it's a autocratic authoritarian society. El police matia police state. Hindi ka crime, hindi ka gagawin el problem na Somalians, mga corrupt mga. Alam tigre ka corruption na kumarap na lang. They don't take corruption lightly. Hindi, inswal kira a police state, hindi ka a referendum, hindi ka opinion at rablu, adan swal kira blu nga dia a chaos hindi do. Yang dia freedom mergi. It's a choice. But we already made a choice kusendia. We want a democracy, freedom ang armam. Magandi nga dia problem, magandi masaw, hindi ka panic. Kada continue at do, usi ka solution. Gira na malamol man masaw. Continue din masaw diri. Di ka dungo alug oy. Hindi dungo alug, ida mo madapt. Lubo da. Singrang kel adam kasi. Mlomesa aliduid mo madapt mo iti emise. No, we're not that kind of society. We're going to face it. Like unfortunately, modernity bring ills of modernity. It comes with it. Di wa mo o nga imo ra kung bihu nga ko ngariya bla abya lagay mo ko itira bla ko mi das amang mga artial ba you know there's always something comes with it mang ako na sweat yagi dele kan til wa Kausischakl ka do october daw the sweat di society di mal mal as long as freedom mergi del masawd dia kan tegi dia parte de mang ako na suwa kada auspera المريض اللي المو هذا ذو الغاية تغاني هذا ذو بيسل وقت هو تغاني كل ذو مستير إن وابلا ولا قال هذا ذو شد لغو يقال بابيلير هذا ذو أستوب بيسل ستوب يا بريسيدنت دي هذا على دي وبال مرال دين التان مرال من التكل تريرا هارين دياني أو مرال لو بنجل ما أكتر المال دي مو بلي مرال من تبريك لكن سؤال دي موتوي لكن هذا ذو يشيل أشياء الملك ميدير. ما هو سيربوي مولي متيجي ذا أشياء سيربوي مولي ما أشياء. أكتيك مولي أشياء دي بدي أتري البوم الجيل. و سيا Kausischakl الأب يقول يترقى بدمورها lightning. تقول أجيل سوام subject ما غير ما نبورسيل سوال subject. Kahit sa girma kora pendra lightning ringi. Dia ngakamal kora ulan itu loh sing beserak.
Na aku kira lo mes tial mo korra ke o mes lo sai ka kita ai ke bangal to ko. Kum na sung agre ding iltia aku mo to ko ro se ka makaru li tial mo ngil to ko. Gut mekle ga isa ergi ma mo mekle bluat to ko ra ut. Aku das na mo giren mru la el rulia mo regal ut utilize ra ut. Back state ma giren mo ya le clear basio en moria blai ma moria business. El mergo tu although the start a business miguel business start a small business. Laigar ro will blue belang. Lendingaringia ate alergi mga kumesra budget bela namoklo. El agunda sang esa angara mult angara 600,000 7 ang euro angara 500,000 ma 600. Agunda su se makro tu Uludong giril ngul agwa hablo se momotmok raw aurora kaysay. Muram gikrel business na adal aurora alse el mostat el mong es el bol sisi asyoba el mo moyud moral. My girl service the government provide raigal below and turn into business. Mem musutri ra ada sorry ma business formula asyoba ti maudo drosis. The government open trail mol grulil among 5-6 years. Imro sel boklo et mai morire malbut marasir tin mongra. Undasum na mogre lo mesa igid mal cloud to trail dolo tolulu e dolo dasu ngiro se albesera linga kumdaswa number 1 atkora shoba mal cloud to trail et ida tourism malmo ko kira igel migel shoba ki del kirela a tourism magu pigel kirela wa o manged ma aiga magrola wa manga maigel buto igal sebedel aku tumam bol subure pola sebele ko moranex ndi ko sebedel di el duaisi seida kul do swego wasing na gira adunga lo pangara re la mo to da do mo mutmok gira lai ka gidel ut na gal state bring la mo Tida la ni ra ka beruba. To ra kan kodang. Tanam tigring mo se atora kan kodang am la change ra blula. La change ma tele kan kodang lora ra blu la mongod interested tir. Tida example. Angara mo tarakot to pro revenue at sela blura kwam ay luxury shop ra ngara tumon. Sel duty free, sel Sans Plaza. Nga di ba lunch ra Sans Plaza. Ara ay di imol tetringi brother $20,000. Mo 50,000. Nga di Rolex, totra Rolex 100,000. Nga di ba mo se magulu, lima ko hi se amla da real estate ko kaya mo se magim adu sa ta tora utum. Mata klub se tel imol stawang ada trawa mal expensive bags. Lamle Gucci, Louis Vuitton, fiber dil or yung malungil bile malungil dil. Hindi doon. Hindi ka okya kartir. Makore curious, makore makmuse. Excuse me, you have a really nice store and nice merchandise, but I don't see any clients. Say, sir, don't worry. We only sell 2 bags a week. We already paid the rent and our salary. Lede imol bagay brother 50,000. Jadi turi imol ba kay tiam la pera salary ra fiber maas ready loror tiya ma taxel ma overhead tir ma rent. El ang agel siya am la shut down. Le luxury shopping anamo dia nga agenda ra tourist. Namo dia. Bel ang turista amalaya ultimo ra blue tamla experience. Dia kal sorry ra luxury shopping ma wow Rolex. Namo amagit siya man namoryo. Kita ungil story tiang, abela dim nak dangar sel magit. Kita di ultraora experience mergo. Kita actually, if you ask me, tourism policy kita hedra bula. Hindi na tanga ultrawa luxury goods. Lagi dangar, say, why agim ultrawa bags 50,000 na sa over New York kamarar, over Tokyo kamarar. No, kita ultrawa experience ra Rock Island na beauty of Palau. With selling experience. Melanga tourist belaw amral morbap, aqua masaybar all dangaleng. Lengrang, melengot amakitritir. Magkudos mur trigel mengis ra ido, ra tourism, ruangirar saul, mawamirien. Aka direk letara at chairman ra board 4 years, hindi.
amna aguk ti akula credit lengguk mila ka dim le rider board member nga di. So my point is continue مرور بلاور كبول بلو كنا المورينا فان دولار ما بوغنا بكل عرايل شوزيا بالواد البلوغين اللي كده اولتراوا اكسبيرينس يا اولتراوا كلالو keep up راويل البوليسي we need more money more PVA but clean maurira بالواد let's make our island more beautiful than ever sigida like ni rama manusaul Jangan kalah ini orang ngaka. Amalungi larang ngukon kaki tem lekes tergit. Leng imor ato ilgum das weng. Dira kata ledu berekal Pacific Islands. Ngaringi sel meltrar adra fizin merur gira bolabi. Oh, masih. Di sedi ngara. Lama. Oh, tidak dengar tidak kaki dia kabon tidak tengah clear. Dia kabon luar aktoriano. Jadi MO. Medical officer. Makumdas weng ali tersi berbela tidak setra un mengkorang beliau wil di interview ni. Pagi ni dia kalau imam diri ni. Kira mo tumag yang ngosuit tel uldas wil mo selbom aplaudir el tilov derge School of Medicine. Ito siya kitilov der PCC rabulura bela. Se kita kumdas weng Palau School of Medicine. Medicine. Gila masasay lagi kita mal Arif lagi kita huk petor uduk milik medung petor toktangan kita. Masih. Makul kita kung buat support tengin kumdas ini man ngarbam lundas. Ruli bela mo mosbir almo matakar tel bulura Pacific el tiro de la school bela. Masih. Koman sulang saya Kausischakl. Ya atoy que ditar mo de osikrolele e move forward. Misal Sunday, itu rutin mereka di, lagi orang orang masih demeng yang nama kampus, mungkin kalau siapa tu suel kira legal, bebila tu kita amsal. Misal Sunday, kalau man sulang, saya